mpungi okucura norwari nibyo bire bishwekire kansohoro eyabibyo kwerinda babiri nibavugana habari kweguza hamwe n'abarikuguza sente barikwetombuita ahabwo kubanyangara bari kubakoma utwariremo no kutwara ibibanja byabo keguza umwami kivuna sente miliyoni 8 namushashura sente amezi 13 buri kwezi kandi mushashura imitwaro 8 zikora miliyoni 10 n'imitwaro 20 kunaba ndi aho sente zamburra natesa nakivuna namujyana sente zimburire ahasumu nterekanyije nkushashwe sente zawe yemereza amagoba naza kwemereza amagoba noza kwanza mpere zazanye nazo na kwate byanjye nabiguza namushashura miliyoni 6 n'imitwaro 8 namutera nteniyo nindeta sente twemereza amagoba kivuna yanyeshirika hono buya bukwezi byanjye turkoza ngo yahakansa hati yahakansa endagano yanjye ngini ina mshabiriho sente iyangarire ngine kureke akayito kutagura bakashani abantu abari kutunga mwaka kumu harimo Amosituri nawe okurugasanga Baguma Jackson Bwayiga Habati Chargonza Kivuma Geoffrey nabandi twahandikira musenzi watugurize exactly bitariye bimufoginga bya form zeze ya tuzahamazumu otara umutago ibi harimo n'abayo no shora sente umukore na convincing anobura kutunga risito kajyotego n'amazuma akakwata umushitabo shora sente ore yazandi kumushitabo hati wowe kuruvinga cyo tukandika yazumushitabo kazurumu nikije kuba nchima abari kwetombuitwa bahirwa kagisha okugambe bitwirane bahikaho ekitangaiza byo kwerinda obwa bamwe babere bagira ngo bine bihandika birikwereka ngo bakashashura bitungu nibagumana bababanja hato buryaha ni ndara hizo barwe aha murumu riya kabiri toroka omusheja cyo yashikomuka ngweja kwa atoroka namwe tubazire sandi turi umunji yo busaba niko twikingireye mufitana waryo ruhura twamamira zatwara bebe kibabura kiriya zaregere no kurega hati nazo akamuhuza yakandramu n'umuramuzi aho twamutu mutora haradisi hani biti yateka fayiro yabihoya yana konka kopiza zonzini batinki zigumwanje defense okagitayo aha fayiro yo ya muramuzi yabyanga kwera tulinja cyari yatulinga kukore barubinga mutumzi bari kuguza sente bingi tubarebukireho bitabarebukireho nka Amosituri nawe Habati Chargonza na Baguma Jackson bagerizeho kwehozaho ninguza pasente kurikira nayo kushubura hakurye kurangura uri yarundi rice zeyi legamba tu ligafiri fekere cyarike cyo rwose kandi rice kugira ngo nibishe nishye kushubura hari debura nakwanja zinga twakuro bandike bahanero nampameza abantu kakomeza ngamkaga nampameza mukaga hati haguma kubundi zatashashwira seriously zatashashwira abo kubanji 12 yatuye akatwara miliyoni mwe bitwaro nkaga akakwa miliyoni 2 icyo kachita kwita business yawe twakora icyo rero icyaruka cyose abebembeza aba bene bavugana abantu aba harimo cyamane C5 wa Kiruhura barabira bakafu naba ngo nibija kubingo mu district abantu ryo twako turya stress ko kuboryaho bakugira ngo RDC na chairman kumwe abagambire bakakora tumutura radio 5 weje tabatigira makaganye kutwara amatasi abo ko bari ugeza aho kutereza abantu ande not around this impunity y'abantu bakutaho bakatwara abantu ngo ninyecyo it must stop okumara imyaka mingi Kiruhure tureneteganisuwe kizubu cya kafuna aho amaju mingi na za famu zirugenziremo gasha kwa Paulo Turiyamureva.